jala diberkati do, pilihan do, pasu-pasu tu nasida, anggiat matutu tujulan nyarion. Hela nami anak munai, boru nami parumai munai, nagabe si tujuan tujulan nyarion. Jadi ipelai, iber korona ngison, iber nglai do itok kudison, ulos ima ulos pasabot, si gajang rabu. Sianggiat matutu tujulan nyarion, gajang nilai kudo itokku. Tujulan narion nalau mangaju-aju ima parmamilekku idokku nasoni tujulan narion songon hatani pasal kunuk hatani tujulan kunukku marmuti ina lasiak mardepat si mata nyari marpangaju malai kuda idokku ima burunami para memi ima dia manogo do si sore itu ima baru jadi tungpe lai sonon ulos ima sirabu nama kako pasamoton sanggiak matutu sotung diberi kamu nilai nai tangyangi matutu tujuan nyarion, anggiat matutu tujuan nyarion di pergogoi Tuhan leku itokku, apalagi leku dalam keadaan sakit. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan segera menanganinya. Tiada mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu adalah maha kuasa. Kalau kita memang betul-betul meminta apa yang kita minta selalu diberi. Itulah yang dari kami. Jadi nyang ngau dijadikan songoni do leku itu ison umai jong mai sian hula huna mengalan pasahaton udus negajak sitorok rabu anggiat nyan itu pa asi horong ngasiat tuani las trok matong pinoparni leku do ibu tokku ngai dison tu gajang nama umur ni leku do itu kuate layate asa dohon masong hatan si dua nama do pinatikom maina hujung tabian dito pini tabian tusiho laiku mangalak kado to itu tusi matong dapota persau matutu sah nisur matutu sah matu latihan nunga sa tutu tabuan ima anak muna nagabi hilanami boru nami gabi parumanmu dinarak manguduruk kita dinasugo di pandakku ni matanyari nama jalo perbogaso persaripeon anggiat mari pas-pas wata ya nak kotain bah sai tu hatta ma na masuk nasida asadohon masuk panipudon ni siak kami lai muna leku doto itu eme sita badua men napat lingkungan di Siboro dewa taruh nomor 2 luhut nama hitau natok di bawah tutu gabi